বেগমপুর ক্রস করলো, বেগমপুর ক্রস করলো। तेजी से गुजरेगी, इसलिए यात्रियों रेल ट्रैक से दूर रहने के लिए निवेदन किए जाते हैं। A passing through train is going to traverse through platform number 1. Passengers are requested to be at safe distance from the tracks since the train is running at top speed. நடைமேடை ஒன்றில் வழியாக இங்கே நிற்காத வழி செல்லப்பட்டது. அது மிக দমে দিয়েছে বোধহয়।
ଭଦ୍ରକରୁ ଚାଲିଲା 50ରେ ନା କୋଉଠି ରହିବନି ଆଉ ଭଦ୍ରକରୁ ଚାଲିଲା 50 ଯୋଉଠି ତା ଷ୍ଟପେଜ ସେ କଟକ ପହଞ୍ଚ ହେଉଛି 20 ମିନିଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର 15 ମିନିଟ୍ ଆହୁରି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ ପଦା ୱାଇପରଟା ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ହେବ। ଭଦ୍ରକରୁ ଚାଲିଲା 50ରେ ନା କୋଉଠି ରହିବନି ଆଉ ଭଦ୍ରକରୁ ଚାଲିଲା 50 ଯୋଉଠି ତା ଷ୍ଟପେଜ ସେ କଟକ ପହଞ୍ଚ ହେଉଛି 20 ମିନିଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର 15 ମିନିଟ୍ ଆହୁରି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ